nikituteganisa munonga. Abatuura abana bagira ngu ekinuuko ekikuruga mu mpezi kibaasa kubareetera endwara z'ebihaha bagumiza muno bakiisya. Nituteeka tuburaho kugiriira kandi nitwerarikirana munonga kurara twatunga oburwaire. Twantusaba gavumenti tuyambe ebintu ebyo baase kubyirizayo ebyiha hagati y'etawuni ebaase kubitwara nk'omwanya ogweherire. Darami Karuma orumanija w'ekitongole kya Kwara Hides and Skins omu kugambaho na TV West yagira ngu ekinuuko ekireesibwa obutandika mpezi omu bwire aha bw'enjura etwire neegwa. Bwe twakirabanga ekyo kibaawo kubanga tomanya era enkuba etonnya buli lunaku. Tulina store wano gye twafuna gye twagula. Eno store tuli mugiteekamu boodi twamaze okugula ze bayita emmundu z'ebbugumu. Tugenda kubanga amaliba gande tukyagateeka wabweru nga tugaleeta mu store ne gakazibwa. Kijja kuba tewali kivundu wana abantu bajja kuba tebakyafuna buli kintu kyonna kibataataaganya. Abeebembezi hamwe n'ab'ebyobuyonjo nibagira ngu omwanya gw'okwanikamu empezi gwine kuhindurwaho naaho. Twakinga stores, twakinga business, twagira ngu agitwara handi hatariho bantu. Titwagizibira kugira ngu atagikora kongo twagikinga in that particular place. Omwanya ogwo niho twagikinga. We are not against the trade of skins. What we are against is the heavy odor, the stench that is coming out of the hides. It's true, we stopped and wrote officially to that man sometime back in April that he should stop, or else he changes the method of drawing up the skins. Gasha kwa Gilbert Muhanguzi.